ngimfune ngithi ngiyamfonela ngabamba ifone naceda kwacina mazithena nazi 10:06 bekala ekhaya. Okay. Yabona lokho kuphela ukuthi ngiyakwazi mara engikwazi ukuthi abantwana bami 7 ababethini ngaphandle. Alright. Wena mamuthi lo vele umntwana okhamba. Ngiyathanda ukuhamba vele. Alright. Sesiboyephi na uphuma la ugibela itaxi? Ngisomdlasela. Like ngizama ukuthola ukuthi boye esitolo, boye kuphi esomdlasela? Esitolo. Ikuphi esomdlasela? Lephezulu. Kungentolo lapho. Isitolo samakula nje. La kune-Wi-Fi khona. Wala go connect lapho. Yes. Yazi ngizama ukuthola lapho. Ngizama ukuthola ukuthi kuze kubuye ikoloyi athathwa siwe lapho. I-trip elo belinani nimthumile umntalo or umntalo so fika umuntu omaziko asijike la siyabo. Ngizama ukunderstand into enjalo. Ngiyangithola nginande ngibuza ukuthi abantwana bababantwana abanjani. Number 2, esomdlasa lapho uye uziyela wena uyoconnecta ngeWi-Fi then wabuya. So lokho lo umgcine lapho. Yes. Right. So ngimgcine ngiyokhwela itaxi bese ukuthi uphelele phi? Angazi. Now uthi wena anina friendship between nina noyi2. No. Umuntu omazi ongumakhelwane. Yes. Shuthi na noma akuphekelela ukuyogibela ikolo le bekakuphekelela njengomuntu ongumakhelwane. Bekangiphekelela nje. Njengomuntu ongumakhelwane. Yes. Like akusimngana nakho ukuthi vele nihlale nikhamba noyi2. Sometimes Siyas contradict. Yazi ngizama ukuthola i-attachment le ekhona. We understand. Ubaba umfowenu ngithi lo. Na uphuma ukuthi emakuleni automatically uzokuphekelela. Awudinge kumtshela ukuthi ngiyemakuleni. Now ngizama ukuthola ukuthi nize nifike la ekuphekelalena nini. Ithini i-friendship la because umuntu ongazi mele ngidlule. We understand. And then now sekunokuphekelelana la okube khona from point A to point B then lo munye wabuya. Uyayizwa? Ikhombisa ukuthi ngathi abantu laba kune friendship of some sort ekhona la. Number 2, kuvela ukuthi ubuyile nakaphekelela lo khoba kwaba ne conversation eba khona between them. Uyayala ukuthi into leyo ayikho. Ngiyayisusa ke leyo. Now ngifuna ukufika la ningizwa ngibuza ukuthi what's the relationship between abantwana babethu ukuthi now lo uthi kuye khambe lapha ekoloyini sengikhulumile nawo njengento ebangathomi ukuyenza. Now ngikho ngifuna ukwazi ukuthi kanti uyanjani ekoloyini yomuntu ongasimnganakho and sela akhulumile bekakhuluma athi yini into econvince ukuthi uye ekoloyini lapha. Cause now ngapha nga-identical force nakuba nemembeliwa nelithi iya lapha ekareni sengicedile automatically sine relationship umuntu lo angeke angithengisa umfowethu ngikhamba naye ngiya ngikhululekile. Now ingibetha uthi lo no ngizokubuya ngikuphe i-feedback njengento ekhulunyiwe before ereriwe. Futhi lo uthe khamba lo wathi no ngiyakhamba ngizokubuya ne-feedback. Now asikwazi ukuthi sithoma ukuhlangana sithumela nengoloyini asibe ni fair enough. Now into efuna sikhulume la sisi funa sikhulume iqiniso so that now on your side ungabi nama loophole kusasa azokconnecta to isini. Siyazwisisana muslapha bazali. Now asithomeni phasi sis after ubuyile semdletshana ne somdle hayi khona uyabhala igama kena khuluma na no anisibangani umuntu engimjwayele omjwayele ongasimnganakho. Number 2, niyathoma ukuthumana ekarini. Siyathoma. Ngokwenzani? Asibuyele netafuleni. Nangikhuluma nawe ufuna ungilalele ungabe ngathi ngiyakutrigger of some sort. Ungapheni kungenzi next. Khuluma nami kuhle. Now ngithi kuwe angithi anisibangani. Ngithi now ke kwenzela nathumana ekarini na. Azange kwenzeke bekuthoma kwenzeka. Okay. Asibuyeleni ke la. Uyizwile mama inkulumo engizama ukuyiveza. Akakhuluma iqiniso. Mtshele njengomntana akakhuluma iqiniso. Ngicela ukukhuluma. Namsa. Mama Jama ithi ngikhuluma. Namsa. Upreeti.
umthumile ekarini. Angangithuma. Upretty ke nathumana ekarini. Bothoma. Bothoma. Benthoma uthuma. Uthe Nomsa iza ngiphekelele Thoma. Yeah, no iyachange kulwana. Iyachange. Uthi kutheni? Lesikhathi lesangijame, angisho bengijame emapuleni. Ungithole emapuleni. Waba nomuntu ongifonelayo. Yabo. Ibile nomuntu wakhona angangihlatsela uBheki. Umuntu engikhwela kuye itaxi. Ofonele ngikuthi. Yes. Okay. Umuntu engikhwela kuye itaxi yabo. So mina ngatshela uPretty ngathi Pretty mina ngiyahamba bangifonele. Ngitshela ezwathi. Ngiyamtshela ngithi Njengomuntu audition naye lapha. Yes, ngiyamtshela ngithi mina ngiyahamba bayangifonela bayangifuna. Yabo. Ngahamba ngathi ngiyahamba. uPretty wathi iza ngiphekelela. Yabo. Kube ukukhona angiphekelela endleleni. Nengifike endleleni mina ngangena ekoloyini. uPretty wabuyela emuva. Ukuthi uphelele angazi. Because mina bese lengihambile. Gcine lapho ukukhuluma. Yes. Kumphindele kuhle ngoba akaphendule into le. Angizwisisi wena. Akaphendule into le ukuthi ubuze iquestion. Akakafiki kiyo. Usengakafiki. So angazi ukuthi iquestion le Indlela njani? Yazi Phela ifuna ukuthi uphendule into yazi ungakhavi next. We understand. So that igama lakho nawe on the other side libe school. Mara simyere uphendula into zakho zidifara. Thina sizokubekezela siyogcina sifikile la sifuna kuyakhona. And it's a pity because ngenzeka sifika after 2 hours. Ebeni ngathana siya straight and when sifuna. Thina sinanga lonke. Yeah, ilanga lonke. Ngicela ukubuza. We are busy as we speak. uPretty ikoloyi leyo bathi ukhwelile uyikhwele isikhathi. Nyangu. Ukhwele isikhathi ikoloyi leyo. Ngafikisa emalanteni ngicela ukukhapha ulo. Theve mangibuya ngahlanje nje. Bekuyisikhathi bani? Na ukhwele ikoloyi bekuyisikhathi bani? Bekulate belibala ngaphansi. Ngeenkathi lezi or ngeenkathi ezulile. Like sizama ukuthola ukuthi beku early or beku la. Ngabo 6. Baba wena uthi uNomsa ungenela endleleni ngo10:06. Yeah. Jama kancane. So uNomsa bekala wena na ukhwele ikoloyi. Khambe nayo noma ngithe mangibuya. Uphuma njani? Athi simshiyela mina nolo. Ngicela ukukhuluma naye mangikhuphuka. Okay. Mangibuya sehlala asakhamba mina ngithi usijoyela ukuhamba semakuleni. Kanti sokhwela ikoloyi. Onijwayele kana Nokhwela or uyokhwela. Sokhwela ikoloyi ngiyakhona. Wena bo Yazi ngikhwelele emakuleni awukhwelele lesiterini. Akayikhwelele emakuleni. Uyikhwelele khona le. la niphekelele nekhona. Angena eThursday awufathi uyele khangazeni ukuthi ngicine Yazi mina bengifuna ukuthi sibuyele kuwena khaya endabeni e1 ngoba ngiyabona yokujikajika. Mina ngifuna ukuthi kube inkulumo phisano yabo beyi2 kakhulu. Yeah. Ngoba angisho yena uthi lo uthi ayisizwa. So then ngoba thina sikhuluma into siphe nguwe. Bengifuna ukuthi yena amtshele ukuthi utheni kimi ukuze ngicine ngikhwele ikoloyi. Uya ngendlela akhulume ngakhona. Ngiyaliphinda. In fact ifuna umkhumbuze. Athi uyakhumbula senze 1 2 3 4 5. Then isokhona uba newe for. Mkhumbuze ke. Phela nawe ungazama ukufuna ukuthi uthole into ongazivikela ngayo ngeke ize sise nasi ngeke sifuna